karankutu Tipitanisa ilka fawe malutu ye Azatus kanu umbupuchi fa Tifanta tesitera kamba ngatan demuya Charengo vela niz nefa tsara ngatan Jula mutus no me patsumarin Kitas nezajirina fa Andram kazao de witanom tinu mena yeah Azail kaikutu Azail karaja malutu Pambolo tavandengi Ambiava tanga na ikutu Ambiava tanga na pamila noi Aya, inary niafatra sy ny teny sy tianao ampitaina ho an'ny mpijery sy ny mpankafy. Mankasitraka sy mankateligna ho an'izay nagnaraka jiaby. Ho an'izay nagnaraka ny mamosela tamin'ny RTA Live ary misaotra betsaka ny Monsieur Eli, misaotra betsaka nampiantragno. Ary ny mpankafiko jiaby zany manoraka tonga de respect be ampitiavagna be za hoe magnarana jusqu'à farany fa fahainao za absolu.